أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan shu tafsirning o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Nisa surasining 27 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolganning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishimiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergashadiganlar, ya'ni shaytonga ergashadigan fojirlar, to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yo'linglarni yeniliklatishni, ya'ni shariat ahkamlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi.
İnson nafsi xohishga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. Ey mo'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonixo'rlik, qimir o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yevolmanglar. İki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimki chekni eshib va zulm qilib uni, ya'ni Allah cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. Agar sizlar ma'ni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, Karimimizga elib kichik gunohlaringlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni esil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mu'minlar, Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzasidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmı qilgan amallardan hassador bo'ladi. Allah'tan onun fazlini tilanglar. Allah beridi. Allah hakikaten hamma narsani bilguchidir. Her bir adamның qoldirgan tarikisi uchun varislar tayinladik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va merosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan kishilarga ularning merosini hassini biringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. Xo'sh. Vallahu yuridu an yatuba alaykum ويتجاوز عن خطاياكم ويريد الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافا كبيرا. Allah sizlarga tövbe ato qilishni maqsad qiladi va sizlarning xato qilmish harakat so'zlaringlardan bo'pti qilib o'tishni xohlaydi. Özünün şəhvət, özlərinin havayı həvəs ləzzətlərə boysunğanlar olsa, sizlərinin dindən təltüküs jiraqlışıb ketişinlarını bunu xalaydı. Yuridullahu Teala bima şara'ahu lakum at-teysira ve adamet teşdidi aleykum li'annakum khuliqtum du'afa'a. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar uchun yo'l qo'yib bergan qonuni ilohiy bilan osonlashtirishni maqsad qiladi va sizlarga hargiz taslashtirishni maqsad qilmaydi. Chunki sizlar bo'lsanglar ojiz yaratilibdinglar. Ya ayyuhallazina saddaqulloha va rasulahu va amilu bi shar'ihi لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض بغير حق إلا أن يكون وفق الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم ولا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله ومعاصيه إن الله كان بكم رحيما في كل ما أمركم به ونهاكم عنه. Ey Allah'a,
Allohning payg'ambariga ishonganlar va Allohning shariatiga faol turda amal qilganlar. Sizlar uchun ba'zanning milning ba'zinglar o'rinsiz, haqsiz zulman yevelish halol olmaydi. Lekin lam shariatga uyg'un bo'lsa, u uningdan mustasno. Va sizlar o'zaro rozi bo'lishgan halol kasb orqali bo'lsa, u uningdan mustasno. Sizlarning ba'zingni o'ltirib, o'zingni hargiz halok qilmanglar. Allah haram qilgan narsalarni irtikob qilib qilish bilan va u Allohga qarshi chiqib qilish bilan o'zingni halok qilmanglar. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo sizlar buyurgan narsaning har qandig'ida va sizlarni eningdan cheklagan narsaning har qandig'idacho sizlarga kuyinib, sizlarga rahmat qilib, mushunga rahm qiluvchidir. ومن يرتكب ما نهى الله عنه من أخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش معتديا متجاوزا حد الشرع فسوف يدخله الله نارا يقاصى حرها وكان ذلك على الله يسيرا. Kimiki Allah inandın çekilgen nesini kıp kalsa, haram malını eliştin ibaret. Mesela uğurluk arqılık okşaş, bulaş, parxorluk okşaş, tecavüz kanalda. Allah'ın şeriatinin ki had, hududu, ölçümüge, onun çekçigirsinden tecavüz kanalda Muşundak Allah inandın çekilgen nesini kıp kalsa Allah onu dövzak tıkladı. Dövzakның en kısmısın ki en çunkur, en çiki yetken bir ot tıkladı. Dövzak tıkladı. Bu Allah'a nispeten nait onaydır. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك نكفر عنكم ما دونها من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. Ey mümin boğallah, çoğun günahın Jirak bolsanlar. Nime okşaş o çoğuna? Allah subhanahu ta'alaga şerik keltirgen okşaş olayaz billah. Atanılarını kakşatkan okşaş ve bir can egisini öldürgen okşaş urunsuz halda ve onundan başka çoğun günahlı okşaş. Bunundan jirak, bunundan uzak bolsanlar sizlerden çoğu onun temendikinin üzerine emmene bot kılavatınız. Onundan başka uşak günahının üzerine emmene çok bot kılavatınız. Ve sizlerini o vakitte cennetin ibaret isil caygı çoğu muşunga kirgizimiz. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَوَاهِبِ وَالْأَرْزَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم وجعل للنساء نصيبا مما عملن واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني إن الله كان بكل شيء عليما وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير. Allah sizlerinin bazınlığa qarğanda bəgən, alaydı qıyğan, bu xil artıqınca arzu qılmaqla. Məsələn,
hibilada, rızıklarda ve bunun başka işlerde Allah bazınlığa koyup bazını alaydı birip, bazını mında rakam bolsa, bir xil farq tapavatning o'zini sizlar arzu qilmanglar. Haqiqatan Allah erlar uchunmi belgilangan bir nisob qildi. Jazodan o'zining amalga yarasha. Ayollar uchunmi belgilik bir o'lcham qildi o'zining amalga yarasha ularning qarashidan. Allah'ınki keriminden Allah kerim ki vahhab boğan bek hibi kılgıcı bek lütfi inayet egisi olgan Allah'tan soranlar. Berdu Allah sizlarga öz fazlidan sizlar arzu qilgan narsaning o'rnini to'ldamisini berdi. Chuqum Allah her narsani obdan bilguchidir. U Allah o'zining bandasini isloh qilgan narsani deb bak bilguchidir. O'zi ularga yaxshilikni iborat taqsim qilib bergan narsalar haqida. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ جَعَلْنَا وَرَثَةً يَرِثُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث إن الله كان مطلعا على كل شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك. Sizlerden her birinlağa biz bir miras xor kıldık. Ula bu atana, uruk tuqqan, la kaldırıp koygan terkim mal dünyasınca miras aladıgan miras xorlarını kıldık. Ve sizlerni joyuna onundan başka sizlar va anda bir kishaniki sizlar ittifoqdosh oldingizlar ular bilan birlikda puxta qasamlar bilan masalan bir g'alaba nusratda bir urushda g'alaba qilish uchun mandaq ular bilan bir ittifoq tuzganlar va وإعطائهم شيئا من الميراث ve ularga bir narsani mirosni iborat bir narsani berishlan billa mana ittifoq tuzganlar fa'utuhum ma quddira lahum ularmicho ularga belgilangan narsasini beringlar ammo tahallup bilan o'zaro anglashish ittifoq tuzish orqali bo'lgan miros dastlab İslamiyet'te, iftidai İslam'da müşnak boğan. Anandaki bu miras bir tahalup, yani bu ittifakla boğan. Onun ilki akraba, yakın, uruk tukallik, macahattan bulmay bu tahalupla boğan bu miras, onun hükmü ço nasıl kılınıp gitti, kötürülüp gitti de. Miras ayetlerinin düşülen bu miras bir tahalupның hükmü mensuh kılınıp o kötürülüp gitti ki hükmü mensuh kılındı. Çukum Allah subhanahu wa ta'ala sizlerinin işkişunlardan boğan her nesini küzüp doğuçudur. Ve sizlerge şu her nesi karta sizlerge yaxşılık yaxşılık ve yaman yaman ceza ve mukafat berdi deydi. Hoş. Hmm. Ayet-i kerimde وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Hayatına müthiş sebebi Mücahit'in rivayet kılığında. Dedde bu kişi. Ummu Salime annemiz şuna ki ya Resulullah erler olsa cihat kılıdı. Biz cihat kılmayız.
Çokum biz üçün mirasının yerimi var dep. Şundan Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda bu Ummu Salime annemizning bu fikriga javoban وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض. Bu ayetin nazil kılken, ayetin nazil kılış sebebi, sebep nuzuli şu değildi. Hmm. Onundan başka ayet-i kerimede de لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا. Bu ayet-i kerimede لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا degenin üzücü istihare tasrihiye tabiiye var. Yani erler için bir nasip, bir ülüş, bir hakkı var. Mimme istahakku demekçi asıl layık olan neslerden. Mimme iktesebu diye mimme hakkı. Mimme istahakku. Bu istahakku müşebbeh oldu da iktesebu. Bu erlerin geçiyor istihkak ikenligini istahakkuni iktesebuğa teşbih kılındı. Demek müşebbeh mahzub müşebbehun bih'ten ibaret iktesebu mezkur oldu. Kaçaneki müşebbehun bih mezkur olan bu sonu biz ısrar tesrihiye demek ki. Ama bu ısrar tesrihiye tabiiye olina. Tabiiye dişimiz bu yerdeki nime mustarun minhu yani müşebbehun bih nim oldu fiil oldu da isim camit olmayı. Kaçaneki o fiil olan bolsa o ısrar tesrihiye tabiiye olmak ciddi. Hoş. Dersimizin devamı 2 saat boludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.